فجر تاري. السلام عليكم. علي عبد الله ميريش بدل كلي فجر تاري مثل سلاغ برنامج كايكو. هذا مثل سلاغ أرغون من مهار مجنستهم دا يوسف عليه السلام جواهك ريج برنامج نميجن ديير الشيخ أحمد عبد الكريم واهك لدكم جندوي إنساناج هيتا كبروري كما بوداكم وديجكم إنسانك إكم لبينه هيتي نتيجة مچ هذا أي شيطاناج عملك كما إنكم أيكم ميري هم الموضوع حساب فشكيم برنامج كوريا جنديوما أرغون دانوالاني الشيخ أحمد عبد الكريم. أحمد عبد الكريم. هذا يوسف عليه السلام جه واهك أرغون من اللي إبرته وجتريجا حسد وريكم جنو باكما إيج سومباكا أرغون من إبا دسوي أي ورا نباكا مكان أي إنساناج نفس وري بجنا إم سومبا إباليكا ميواهك أرغون من بني أهاميف إيج سبب إنساناج ويسنما فكر هلاك كلا كما أدي هيونو با وايكورمجه بارو كندي حقاي باطل أولجن داكم بس يوسف فانو نا مدوي كله فانو أخون كنت كوري غوتون أرغون من ورانغلا بيان وجه حسد وريكم جه سبب رانغال نورانغال واكي كوران نينجه غوي واكم بس حادثة إنجيجه إهني حسد وريكم كي هايغتوغا إهمي هنا لبه نوتا لبي فاوا نعمتون إنا محروم وما إده كامي دين حسداغي سبب ورقنا أم فرتما أولوغا حسداغي سبب كوريبونو كوشاكي نوتا أنا بيونو فافيكي إبليس الله سبحانه وتعالى آدم جفانا سجدة كورما ملائكة بيكالنا إنجيومون إبليس إكما إنكار كوري إبس حسد وريكم جسبب أنا إكما بودا وجاتي حسد وريكم كي بودا كما كبر وريكا إنسانا هيتا وريكود ده كامي هذا إيجا سبب إنسانا هميهن لبفاوا نعمتكم هميهم محروم وما إده إغوتون أم فرتما أولوغا آدم عليه السلام سجدة كورما الله سبحانه وتعالى ملائكة بيكالنا إنجيو هندو إبليس إكما إنكار كوري أدي أنا بونيكا واني الله الدنيا كما وني تمنى هدبي ألفانون آدم جفان هدبي ماشين خلقتني من نار وخلقته من طين إما ألفان متور ما متوري وانه مهم بنا أنا إكما إنكار كوري دين بيمتيجا هنجي إم فرتما هنجي حادثة كي آدم جفانو جي داريكالو أي قابل أنا جي أخ هابيل قتل كلي مي بيمتيجا حسد وريكم جي سببون هنجي ورا هتام وري حادثة أي الله سبحانه وتعالى هابيل جي صدقة قبول كوربي إكلي فانو جي إخلاص تريكم جي سببون إحنا مس قابل جي صدقة الله سبحانه وتعالى قبول إنه كوربي أي أنا هابيل جي متى أنيا وري ومجي سببون أدي قابل أنا جي أخ هابيل آمدو حسد وري الله سبحانه وتعالى أنا الدوافا وماتيوري نعمتايجي سببون أنا جي أخ جي ماتشا حسد وربي المائدة سورة جي تريس وانو آياتوغا إواهك الله وحي كربافوه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين دين أنا جي أخا قتل كرما أنا جي نفس أنا هيفردي إكان زينة تريكو أنا دكبيه دين أنا جي أخا قتل كله دين يفه جلني بجنبا ميهون جترين أنا وجه ما حسد وريكما كي أي شيطانا نباك أنت رانغالو سيفاغا دكا دكم سبب حسد وري مي بيني ما حسد وريكما كي شيطاني بايجي ورا نباك سومبا كمين أي يوسف عليه السلام جي أخوم بس إكليج فانا مدو إها أنيا وري غوتكا كانت كوري حسد وريكم جي سبب إبس رحمة حمدردي النتي اتوبل يوسف عليه السلام جنگوس فالو ولكا واتالي حسد وريكما كي هايغتوغا ايگه اثر ورس سومپا غوتكا فينيگن داكمه مهم الله سبحانه وتعالى اكلانگ رسول محمد صلى الله عليه وسلم حسد ورينگه حسدين سلام وما ادي دعاء دنوما انغوا فوي اكما خاصه سوره كيرت قرانوغا باوا لوافوي اي الفلق سوره هذا سورة الله كلام رسول محمد صلى الله عليه وسلم أنجوافواني حسد ورينج حسدا سلامة وما إدي دعاء النوم هذا ومن شر حاسد إذا حسد ورين حسد وري واحد أميهنج حسد وري كمون تمن كليفان سلامة كدبون إدي إغوتا كليفان دعاء كربا هم مي
kankamun qur'anuge ayatakunna kirti rasulage basfultakun algon men engeni hasadage no bakan adi ei wara sumpa kamekkan kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurwa fawe hasada verikamaki ei wara sumpa bayyeke mihage he amalta neti kolla kameke abu huraira radiyallahu anhu ge arihun riwa wegen aiswa hadis fulemi iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-nar al-hatab mi hadis fulge maanayki tiyabamihun hasada verikamu rakkaterive duruheli washe ei fahe hamakashawarun hasada verikamaki miha kura heyokanta alifan daru kala fadan neti kolla echeke mi hadis fulun algon menna bayenge hasada verin kura huriha heyo amaltake netigen daneka e amaltawge evs manfa emi hunaka no quranika ali abdullah ecce vidalon algon suwale danno lahi bideme ahmad abdul karim e vidali wa kula guligin ei mi hasada verikamge gotun uduga hingi hadisayaka adi bimuga hingi hadisay den algon suwalaki bimuga emme furatama mi hingi hasada verikamge hadisayaki eito noni ei bimuga emme furatama hingi hadisato efada ade ei bimuga emme furatama hasada verikamge natija ge gotun fenigen dia emme gatul kama elumerin liwafani ehma insanaka de terega hasada veri wegen efada kushekuri furatama hadisa kama elumerin ge lion takmal wal menna engeni algon miswal dennamge beenumaki hagigatuga e iblis e duwa hapahu ena udun bima ponu almata watwale gum ena e wagutu dennewi kama tibe pulunge waakulu algon egi foti mi program ge zariya ena dennewi kama timan emme fahuduwa ha jehenden mi duniye ga lehette umasha adi enage bayak ituru quran ehma algon hitammi ege emme furatama ena adamuge faana medu hasadeveri fadan ekalege faanuge dari kalunna den miharu as muli adamuge darinna ekan wartawege mi ai ehem begen toy ade ena denne kama wani timan na allah ge huriha alu magfurat daname ena mes allah ene wahi kurabi kama wani kaliya timan allah ge alutakunge tere magfurat dene hamaykani nokiyaman tere alunne timan allah kiyaman tere eves alaku magu nufret dene kama den mi hadisa ki adam ge faanuge debe folonge demeduga hingi kame ehem bima ei furatama hadisa kama gabul kurebe algon mennaves nizar ade mi demme sheikh hamza bakari me faakure nukta ki ham hagigatu gas duniyega adam gudaringe mi aila fashigen hisabun egotun ngade eme furatama hadisa adam faanuge de darin kamugawa qabila habil ge wahaken algon men daruga mi hasadage mi alifangano rovegendi e debe folonge haya professional hisabun fashigen ade mi agonu yusuf faanuge wahakaga mi faakure banda ibratuge filarta gotere ecche itru kollan beenu wani tangole tafat ehen nuktayaka ade yusuf faanuge wahake ki agol menna kurimes mitaga ehem be folon faakure fadan waragina ibrataka filawalta kum furigen wahake ewa ikale fon haya pulge komme hisabaka agol men nazar hingales mi fada take filawalta agol men lebe bori migotum waraboda faakure ekkame ade islam deenuge sagol men engene waraboda allah subhanahu wa taala nahi kurawa me onnani anghenunna firihenu ade hile anghenunna firihenu ettenan evve massunive migota ole olun allah wani haram kurawa ade mige sabaki islami shariatuga miha boda mikan haram kurawa mikam adabta migota kandeli honnani insani tabiyatuga lawa fawa mi baawtuge kandattawge sabu yusufan go wahaken almen balaruga mi kamuge sabun hingade kandatta almen ibrataka fude ehmima mi almen ge mavegam islam deenuga ala fawarakka tere kamuge fiole kan almen hadam bahattenje ehma allah subhanahu wa taala insanun heddevi ehmima echen ofeddi farataka echege kibaga hunna unikandatta me boda fa kureveni ehma efaratun agulmenna devwa fa darustaki agulmen hewhitun e qabul koranje heneche ehma egotun agulmenna mi nukta waraboda fa koreve ibrate gotuga mi suratun agulmenna mi darus libe kan agun fa kora
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದೆಚ್ಚೆ ಇತುರು ಕುರವಂ ಬೆಳಫಾತಿ ade demme musage wahakage sharik kori gota algon men balala armi mizamanuga mi algon menge terega mi ufada computer kala echi ufada mi hunna ege software tayar koran engeni e abehe masate jehuni me halluta genes ganna rangala engeni kommege algon menge wahaka me bina korani shaytona yaki insanaga machwa kandeligam wa bodu adawe teriyeke ehima mi zaman badaluwegen da waraka shaytonage adadu adinota shaytonage waswas terikan ituruwegen daanikom algon menna kirit qur'anum wani dehawefa algon menge terega insanunge sifaga wes mistakuna waswas demun shaytonun daanikan war rangala saaf kon oti angawa devwafa mi shaytonaga nubakum salam algon me dua kurma mi warboda isha devwafe egotum allah wahi kurwa fonani algon menna min sharril waswasil khannas ade sirru waswas de shaytonaga nubakum salamama efada shaytonun naki insanaga hittuge teriyes ekaha kantata waswa gotuga ufaddamu da farate gotuga hem algon menna mizamanuga mi oin halatu go tiber algon menge fikurtaka kule algon me agida badal kurwa masay kura huriya farate kis mi fada shaytonu ad wara gina retake banding algon me tibe funa genistam media yusuf alayhi salam go wahaka mi hisabu minimuni hinkama ku mireden algon me fashani itul nabi be kale gaya progmacha ade ayyub alayhi salam go wahaka al ustad musa anwar ayyub fano ga nasafla onen balala de kale fana ki ayyub bin amos bin tarih bin rum bin ais bin ishaq bin ibrahim alayhi salam de kale fano mamma fla ki lut bin haran ge dari kalegge dari kambalekama ilmari bayan korba fani may allah subhanahu wa taala kale fana wani mimogawa huriha watterege nimate debafa ei sham karage huri badi taka usbin taka tirvin taka mi huriha tanegga huriha modele nuwada huriha rodi barakate ma allah subhanahu wa taala wani ajabuga faana tebbafa ege tereka geribakare jamala adi himara adi minumwes mifada chitan hemene kamelaren bayan korabba fani adi hamayake kale faana fassateka dandubin onna kamasha ekomme bimegga fassateka alun hunna me belhetuma hawalegen tibekama adi komme alegge baran abinna darina tibekama imarin bayan korba foni adi mi kodinga ados mi yabbare ma macca imarin bayan korba fore mi wata ki mi kabul ahbara adi ahlu kitabinga mi nomes hen imarin bayan korba fore wahak take ade ayyub fanuga wahakya begotum wes tafat riwayat waride fahrumaki ekashin wakam enanto abdul aziz kureganda ade shakabes nei kirit qur'anuga rasul bekalunna nabi bekalunge wahakata bayan wegin aissa hori iru ebebe fulunge nasab pulta bayan ko korawa fe nuwe emima awon mi wahakata nuwata nasab fula behe gotun awon me muslimun hoda forigine riwayetta ei ahlu kitabinge faratu awon men libi fa hori riwayettake emima ega tafatu eba hure wara bodu tafatu aisa bodu wara tafatu kon zikru kore fa eba hure ebe fulunge nasab fulta algon men ayyub alayhi salam ge nasab fula balala irwes demme musa edekke wahakya algonduge atuga mihiri fenna riwayat taka wara tafatu kon ekle fanuge nasab fulus bayan korwa fa muarrikhum biwani mi al kamiluga ekle fanuge nasabul bayan ko fawani ay ayyub bin mus bin razih bin ais bin ishaq ibn ibrahim alayhi salam kamga ibn kathir widalwani emme sahagoteki ay ais bin ishaq dari kale kamga mi ibn kathir wes mi denna riwayata boda boro we fami innani den hama efada ayyub alayhi salam ge mamma fula balala arwis me ilmarin zikur ko fa bahude ei lut ge fanu ge dari kambale kamka den hama egota ayyub alayhi salam ge kawan fula balala arwis tafatu kon riwayat tan ay say bahude e riwayat ge innani ayyub alayhi salam ge amikawalu ei layya binti yaqub kamga anek riwayat ga aisa minani ay yusuf alayhi salam ge dari kambale kamga mi gota tafatan algon menna fennan e bahure ehnamos
algon dannawan benum wahakeki algon me na mi nanta tafatumakun algon menge mi wahakeka evs uni iture naanane hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala islami ummata mi wahakata bayan kodde wafa mi wani e baamihun e wahakata kun iburatel libigatu mattaka evs haligga enu sababe mige fahatuga nei e iburatel libigane eya imambe e filawaltakuga wa gotuge aliga muslimun hingumattaka denkelek fanuge qawmasha ekelek fanuge risalatasha ekelek fanu fonu qawmegga e oy dinaka mi evs icheki men evs icheka kirti qur'anuga ali alu wala wa fe nuwe adi hame hemme bebe fulunge faratun ais pahuri riwayat tawis mi ga waram madu komekas algon menna risa mi balala iru algon menna ekle fanunge haya pula behe gotun kirti qur'anu mi libeni waram madu malumat kole ekle fanunge dinaki hama tawhiduge din kamuga shakke vesnei ei komme nabiyaku not komme rasuliyaku fonuvuni Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta ilahuka handa koddinumge gotu emi me ekleg fanuge deenige gotuga ikhtiyar korawani shakke vesne gotuga tawhiduge din ei huriha rasulunna nabiyunge din Musa Nizar ade bi ayyub alayhi salam ga wa kalgon me fashaganegen koriya gendaruga demes sheikh abdulaziz ishara kore fada agun menna ekalek fan ga risalata de ekalek fan fonobun qauma mi kankama behe gotunne ma tafsir malumat ke kit qur'an agun menna fenna kashenne ehnames kit qur'an ga ekashigen wa mimwarka tafsil ko agun menna bayan ko deva fave ekalek fan korimati wada navi ekeki kantat hoge waak ade min komme rasul bekale ves min komme nabi bekale wahaka kit qur'an ga bayan ko devani awad men takrar ko debe fonna me handa fol ko defada awad men ein ibrahim hasil kurmataka ein filawar talibigat mataka ema ayyub alayhi salam ge siratan awad badarwes ekalek fana waragina mi baatuge kantatta kurimati wadan fave ade eki kahala duniyawi eki kahala musibat ke awurmane denne vidan mi baatuge kantatta kurimati wadan fe migotun ekalege fana tafatu tin kame kurimati wadan fawa kama kit qur'anuge nassun awurmane sabituwe ade ekalege fanuge siratuge wahkata awurmane baru awurmane fennan ibe egeteren ekkamaki ekalege fana Allah subhanahu wa ta'ala devi modala korimativi musibata ade kalek fana libadan fawa dardari kalunna mi aili kotun dari faskola dimawi musibata ade kalek fana ga amilla hashkola wes korimati wadagen dimawi undagotaka adi e balimadu kamegga waha kalgon men adu ha fana e musiba wes algon men faha korebe komekas mi huriha kamaka ayyub alayhi salam korimati lavwa fawani ketteri kamaikuga ade mi huriha kamaka e digu samantake ekamuga wetiwege dienames eklek fano mikan kamake korawa fawa kan awul menna fennen ibe ehmima mi kankama ketteri umuge wahakata anota ketteri umuge natija den fenigen de gotuge wahakata ves eklek fanuge siratuge wahakata kirt qur'anu ga awul menna bayan ko deva fawa ekeke ayata kun fenne bori ade gotun awul menna suratul ಅಂಬಿಯಾಗೆ ಅಡ್ಡಿಯ ತಿಂವನ ಆಯತ ಅಡ್ಡಿ ಹತರವನ ಆಯ ಅವರ ಮನ್ನ ಫಾ ಕೊರೆವೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಸೂರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಎತ್ತಿರಿಸುವನ ಆಯ ಸೂರತ್ ಸಾದ್ಗೆ ಸಾಳಿಸ ಎವ್ವನ ಆಯತ ಸಾಳಿಸ ಹತರವನ ಆಯ ಸೂರತ್ ಅಂಕಬೂತುಗೆ ಎವ್ವನ ಆಯತ ತಿಂವನ ಆಯತುಗೆ ಮೆ ವಾಕತ ಅವರ ಮನ್ನ ಬಯಾನ್ ಫೆಬೋರಿ ಅದೆ ಮಿ ಆಯತಕ ಅವರ ಮೆ ವಕಿಯಕ್ಕೆ ಬಾದ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಕಲೆಕ್ ಫನ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾನವಿ ಮಿ undagutaka e balimaru kama adi vesminun enhen kantataka kettere wadagen Allah ekankamuge luya maddan edi denne dennamuge wahakata be tafsir awlumen
كوريا دانا أدي حسابا تفسير تقدم كوريا أقولون إتشين أديوس إتركولن بينو ونقطة إبي أيوب عليه السلام كوريمتي ودان نبي بليمركم جواه كي إيه أبيه قطمرا تفات أقول من مسلمون قبول قرآن مدعو كهال رواية تك وارد فوا واه كما علم ورين بيان كروا أي كليك فانو هشكولا جهودان ورا جهوداتي ورا خطور بيك كما ورا بودو بيك كما بي رواية تهوج أسهره بليغ سوم كليك فانو جاك كرون هشكولون أمي هشكولو كونيبه فولا فدايتشتي مي آكما شام هنگوس مي كهذا واه كتك مي باي إسرائيلي رواية تهوغا بيان كفون كما علمري بيان كرا وهنا مس أقول منا إسلامي علمري بيان كدي فوا قطوغا دي أقول منا إسلامي عقيدة أصول تكون فينا قطوغا الله سبحانه وتعالى إكلام فونو إبس رسولك أدي إبس نبيك مي باوتوغا خطر كم بورو باي نجسوان إبي فرونكي مفدا هريها مفدا كندتكم معصوم ودام فبايكما أقول من إسلامي عقيدة أقول منا بيان كدي هم أقول من إفدا روايتك إن أسوري كم جاويس قبوله أقول من كوجنوان هم مي إترو تفسير أقول منا مي آية تهوج عليك كوريا أقول من اللي بيندان الشيخ أحمد عبد الكريم موسى نزار إشارة كوري فدا أيوب عليه السلام الله سبحانه وتعالى تفاتو مصيبتك بالمرك مدوري كرباف واكن كرت قرآن أقول منا إنجي إغوتون الأنبياء سورة أدي هتيم من آية أدي أدي هتر من آية الله سبحانه وتعالى وحي كرباف وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين من دي آية معنى كي أدي أيوب فانو وس إكاليغ فانو هدوا بركوري في كلانج حضرة مفدين ودالو دعا كوري في هندو هدوا بركوري في رسكلاكو داتي كماي جلو ميالاي كوريمت وجه إبرس كلانجي رحمة لفمغا إم رحيم بنت رسكلانجي فهي هندو تمن رسكلانجي إكاليغ فانو دعا إجابة دعاء إجابة دوا إكاليغ فانا جهي فاوا داتيكا فيلوا إكاليغ فانا شا إكاليغ فانو أهلنا أهلم فدين إكاليغ فانو أريهغاتي بميهن تمن رسكلانجي حضرة تنوس رحمة لفيمه أدي إكانت ألويرين عبرة لبنوي ذكرى كمغا لفيمه مدي آيتون إفس أولمن نتي ألغون منا هاموغا إدياي الله سبحانه وتعالى أيوب عليه السلام مدوري كوربي مصيباتا بلمر كمكي أي إكاليغ فانو امتحان كوربا أدي همي هن بس إكامون عبرة لبمتكا إكاليغ فانا الله مدوري كوربي كانتتكا أدي إفدا درغوي مدوري ومم بس إكاليغ فانو إفس حالغا شكواي نكوربا أبدوس الله ذكر كوربمغا إكاليغ فانو وغوتا هيدا كوربمون ගෙන්දෙවි කොම්මෙකස් එකලේග ෆාන ජහිවඩා ගෙන්නෙවි ආලාස්කම්ෆුල් ග එකලේග ෆානුගේ මුලි හෂිගඬු එක්කෝ e bali moli hashigana feturigen diakama bani ekele faanuge duufula hippulu fiyawa ede gunawan fiyawa huriha gunawanaka e balimadu kamuge asaru fori ehnamayis ekele faanu ede gunawan beenun kurawwagen allah zikr kurawwa allah handuma kurawwa adi allah hamdu sana dannomun gendevi kama wani adi ekele faanuge balimadu kam boduwe alas kam fulu boduwegen diumu ekale faanuge arihuga tibi emmen ekale faanu du kolli adi ekale faanuge ailage emmen wes ekale faanu du kolli adi ekale faan rashum wes beerko nera illali kama wani hameikani amikambalu ekale faanu arihuga khidmatuga honnevi ehen evves miheku ekale faanaka ale nula ihalatuga wes ekale faanu allah hamduko sana dannom gendia alas kam fulu boduwegen ديومك سببون إكلي فانو إبس حالك الله شكواي نكروا أدي أيوب فانو إكلي فانا كرمتي وداع النبي
ಮುಸೀಬಾತಕ ವರಬ್ಬೊಡ ಕೆತ್ತಿರಿ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣಕಿ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಕೆತ್ತಿರಿ ನಬಿಯಾ ಕಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾರ್ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ ಕುರವಾಫವೆ ಅದಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಬೈ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ ತಕೊ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮುಸೀಬಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಕುರಿಮತಿ ಕುರವಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಈಮಾನ್ ತೆರಿಕ ಎಮ್ಮೆ ಗದ ಮಿಹುನ್ನ ಎಮಿಹೆಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಮುಗೆ ಮಿಂವರುಂ ಮುಸೀಬಾ ಮೆದುರಿ ಕುರವಣಿ ಎಹಮೀಮ ಮುಸೀಬಾತ ದಿರಗೊಯ್ತ ಎಯಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಂಬೈಕತ್ತೋ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಕುರಿಮತಿ ವಾಣಿ ರಸೂಲ ಕುರೆಂ ದೆನ್ನವನು ಸುವಾಲಕ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣು ಹದೀಸುಲ್ ಕುರವಿ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ನಬಿ ಬೇಕಲ್ಲುನ ಶೇ ಎಮ್ಮೆ ಬಡತಿ ಮುಸೀಬಾ ಕುರಿಮತಿ ವಾಣಿ ದೆಂಗ್ ಸುಮ್ಮಲ್ ಅಮ್ಸಲ್ ಫಲ್ ಅಮ್ಸಲ್ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುನು ಮಿಹುನ ಶೇ ಎಮ್ಮೆ ಬಡತಿ ಮುಸೀಬಾ ಮಿ ಕುರಿಮತಿ ಕುರವಣಿ ನಬಿ ಬೇಕಲ್ಲುನ ಶಾ ಮುಮಿನುನ ಶಾ ಸಾಲಿಹುನ್ನಕ್ಕಂ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾಗಿ ಮಿ ಬಸ್ ಫುಳು ಮೆಸೆಂಗೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿದುರಿ ಮಿ ಕುರವಣಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಇಬ್ರತ ಕಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮ ಇಬ್ರ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮ ಗೊತ್ತುಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಮಿ ವಾಹಕತ ದಕ್ಕಮ ಮಿದಾನಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಕುರಿಗದ್ದ ಅದೇ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ವಾಹಕ ಮೇ ಬಿನಾ ಕುರನೆ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬೇಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮಕಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣುಗೆ ದರಿಕೊಳೊಂ ವಡಾಯಣ್ಣೆ ವಹಿ ಬಾವಾಲೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತಿರೇಗ ಹಿಮಿನೆ ವಡಾಯಣ್ಣವ ಬೇಕಲೆ ದೆಂಗ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮಕಿ ಮುದಾ ವೆರಿಕಮ ದರಿಂ ಗಿನಕಮುಗ ಮಿಸಾಲು ಜಿಹಿವಿಗೆ ಮಾ ಬೇಕಲೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಫಹಾ ಕುರವೆಣಿ ಮಿ ಮುದಾವೆರಿಕಮಕಿ ವೆಸ್ ಮೀಹಾಗೆ ಮುಸ್ಸಂದಿಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಮೀವರ ಕುರುಕು ಮುಣಾಕಮುಂಜ ಮುಸ್ಸಂದಿಕಂ ದೇಹವಾಕಮೆ ಅದಿ ಗದೀಮಿ ಜಮಾನ ಬಲಾಫಿಯ ಮೀಹೆಗೆ ದರಿಂಗಿನವಮಕಿ ವೆಸ್ ಏನಗೆ ಮುಸ್ಸಂದಿಕಮ ಕದರ ಇಜ್ಜತ ಶರಫಾ ಮಿಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಏನಕಿ ಬ್ಯಾ ಫೆಣಿಗೆಂದಾಕಮೆ ಮೀ ದೇಖಂತ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವಾಫಾವ ಬೇಕಲೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಸಾಲು ಜೆಹೆ ಬೇಕಲೆ ಕಮುಗ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ವಿವಡಾಂ ಫಾವಣಿ ದೆ ಮಿಕಂ ಕಮುಗೆ ಇಮ್ತಿಹಾನೆ ಕುರೆವು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ಫರಾಪುಳು ಮಿಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ನೆತಿ ಕುರೆವಿ එහෙම මී ನೆತಿ ಕುರೆವಿ ನೆತಿ ಕುರೆವುಮ ಎಕುಗ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣ ಮೀ ಇಮ್ತಿಹಾನಗೆ ಗೊತುಗ ಮುಸೀಬಾತ ಕುರಿಮತಿವೆಗೆ ಮೀ ದಿಯೈ ಇರಾತ್ ಕುರೆವಿ ಅಮಾದ ಮಾರೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬದ್ದಲು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಂ ಮಿರೆ ವಕ್ವಿಲಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಅಹಮದ್ ರಶಾದ್ ತಯಾರ್ ಕು ಹುಶೇಲಿ ಅಲಿ ಅಬ್ದು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ